birakomeje nyuma yaho amadubu n'intare bamaze gufata point strategique hano baluta na Puezeho. Ni imirwano ikomeye birangiye bimwe mu bice bitandukanye byo mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo by'umwihariko mu bumanuko zigaruwe na M23 ifatanyije na Twirwaneho. Ni mu gihe kandi kuri uyu mugoroba ku wa kane n'ubundi ikarembe muri grupo Mabashari Mukoto muri territoire ya Masisi hongeye kugaragara imirwano ikaze guza abarwanyi ba AFC n'abazarendo mu gihe hari hamaze iminsi tuze Kalume Placre ugereranyije mu minsi yabanje nk'uko amakuru ari guturuka muri bica bivuga mirwano yatangiye hagana ku isi ya saa 12 za mu gitondo ku munsi w'ejo. Uyu munsi ikaba rero yongeye gukomeza abazarendo bagavye ibitero kuri position z'ingenzi zafashwe na AFC bagamije kubaca intege no kubirukana muri ibi bice, ariko ntabwo bizoroshye. Abaturage batuye muri Karembe baratubwira ko hari kumvikana amasasa akomeye yo mu bwoko bwa Mborutse ndetse na za mitraye za Rudre, ndetse hari no kurasirwa imbunda za RPG by'umwihariko mu bice biri muri iyi misozi. Nk'uko bigaragara ibiro bikaba byatumye habaho ibikorwa byo kwihisha ibizwi nka mise à libre ku baturage benshi bahise rero batangira kuva mu zabo, bakaba rero bari guhunga ibikomeje kugenda biba. Amakuru yemeza ko impande zombi zakoresheje strategy zo guhunga tactique de combat zirimo gufata no gusubira mu birindiro prise et reprise de position. Bakaba rero kandi bavuga ko muri territoire ya Masisi abarwanyi M23 zikomeje kugenda bazana ku bwinshi. Ni mu gihe kandi bivugwa kandi binemezwa ko no ku ruhande rwa FRDC na M23 bose bakomeje kugenda bakora deployment. Tubitse ko mu byumweru biheze sheferi ya Bashari Mukoto cyane cyane mu nkengero za Karembe hajya hagaragaramo imirwano ikaze hagati ya FC na Wazarendo, bigatuma abaturage bahunga, hari imitungo yasahuwe n'ubuzima burahungabana. Urugero ruheruka ni ibyabaye ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 12 2025 ku mugoroba ubanziriza Noheri. Imirwano ikomeye yarabaye yatumye abaturage benshi bahunga. Kuri ubu bwoba buracyari bwinshi ku baturage ba Karembe muri izi ntango z'umwaka wa 2026. Ni mu gihe kandi bivugwa ko muri territoire ya Fizi naho urugamba kuri uyu munsi rwakomeye, ndetse biravugwa ko ibintu bikomeje kugenda bigaragara ko ibintu biri kugenda bikomera kandi bikaba bibi cyane. Biravugwa kandi biremezwa ko muri Fizi uyu munsi habaye imirwano ikomeye hagati y'abazarendo ndetse n'abasirikare ba leta bafatanyije n'abarundi barashe bikomeye ku birindiro bya M23. Urugamba rurakomeye kandi rurakomeje aho M23 ibice yamaze kwigarurira. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Informa wacu Safari ugiye kutubwira situation y'ibiri kuba ndetse nuko bihagaze kugeza ubu. Bwana Safari, wiriwe neza? Mwiriwe neza. Safari, kuri uyu mugoroba kugeza ubu ku mirongo imbere y'urugamba uratubwira ko bihagaze gute? Nakubwira yuko maginga ya kuri no misozi ikikije Minembwe urugamba ruracahinanye. Yego. Aho Puezeho maginga yarangije kuba libre. Abenshi bafashe terrain ya Tombe, ariko njyewe kabivuga mu buryo bundi ubu Puezeho abaturage bashaka kuba bagiye kongera kubona umutekano wimbitse, ndetse n'uno musozi wa Barta uri point strategique kuko ni umusozi urahirengeye witegeye Minembwe yose. Magingo ya rero ibyishimo ni byose ku baturage batuye muri ibi bice, cyane cyane abari bari kuri Puezeho nyuma y'uko basenye nanone ibirindiro, ndetse anatumwe mu bubiko bari baragiye babikamo. Ubona yuko hafashwe n'intwaro nyinshi ku ruhande rwa M23 muri ibi bice. Yego. Maginga ya rero nakubwira yuko aka gace nyuma yuko gafashwe, ariko hakaba hahanwe n'indege yari yagabye ibitero drone imwe zari zaje ari ebyiri, drone imwe barayimanura indi ibasha gutoroka. Urumva rero ihuriro rya Paris ndetse na FDNB bakomeje
gutakaza ibikoresho mu buryo bw'amaherere, kandi ubona yuko AFC yafashe imyanzuro ikomeye, noneho ikaba iri gukubita ahababaza. Ntabwo ari aha honyine maginga ya M23 yakoze udutendo. Ndetse nk'ujyana nanone ubwo tuba turi muri teritwari ya Minembwe, ariko wenda ku batari bazi ko yabaye teritwari bitewe n'uko AFC yahafashe ndetse na Twirwaneho. Yego. Tureta tujya muri teritwari ya Mwenga, naho byari isibaniro, ubwo no muri grupoma ya Rwindi mu gace ka Burambi uri kumva. Yego. Na Gafunda ubu nabyo byamaze kuba tombe. M23 yabifashe. Aho abawaza rero bamenye bafashe basabye M23 ikintu gikomeye ko babazemera bakabiyungaho ndetse bakabaha n'ubushobozi ndetse n'uburenganzira bwo kuba bakwirindira umutekano muri iki giturage cya Burambi na Gafunda. Byamaze kujya mu biganza bya M23, ariko nakuvuga ko hakwiye abasirikare batari bakeya muri ino mirwano yabaye, bigaragaza intsinzi ikomeye cyane kuri AFC ndetse na Twirwaneho. Ubu rero nakubwira yuko ibikoresho bikomeje kwiyongera cyane mu buryo bwa strategique i Bujumbura ndetse n'i Karima, aho bari kugenda badeployinga ibikoresho magigaya. Ubona yuko n'ubundi nyuma yuko bamaze kubona ko point strategique bari bateguye mu materitwari yose byabaye agaherere. Ubu urabona yuko bakomeje kugenda bakusanya ibikoresho, ubwo wasanga n'undi mupango barimo bategura. Ntabwo hari aha gusa, ndakujyana muri teritwari ya Fizi. Yego. N'ubundi ni mu gace ka Mboko, n'amato yari yerekeje Mboko aturuka n'ubundi Ikaremi. Yego. Yarashwe aho n'ubundi yavaga Ikaremi yerekeza muri fasi ya Ubwari, akomeza za Baraka, noneho akomeza n'ubundi za Ruweba. Uzi ko uvuye Ruweba uhita ujya aho bita Lubumba ugahita uva kuri Kisunda. Bushi rero yategeye aho bita Irusenga. Aho ngaho hahita haba ikibazo gikomeye cyane, nyine amato abiri barayarasa maginga ya. Ntabwo twamenya, havugwamo ko harimo abasirikare barenga 400, bivuga ko bagera muri 600 ba TDF ndetse n'aba FDN. Ntabwo twe twamenya ko bose baba bapfuye, kuko hahise hakorwa icyo bita intervention rapide yaturukaga hano Ibaraka, kugira ngo bajye kureba buryo ki babasha kurohora ayo mato. N'ubundi yararashwe maginga ya. Ntabwo twe twamenya ngo hari umusada wagize wenda urokora no mato maginga ya. Nakubwira ko nyuma y'ibyo byose muri kano gace n'ubundi ka Mbashimangwe ku bahanzi haba abaturage bita Abazindwe, naho bo ubona ko batangiye gusa nkaho bishimira izi nyeshyamba za M23 kugeza ubu. Urumva ko n'ubundi nyuma ya gahunda zose ibikorwa biri kugenda bikorwa byose, deployment zose ziri kugenda ziba. Urumva ko M23 yahinduye uburyo bw'imirwano nyuma y'uko bamaze kugenda babona ko iby'agahenge leta ya Kinshasa itabikozwa. Urabona ko nabo bazuye umugara maginga ya. Yego. Ubwo rero icyo nakubwira, urabona ko cyane cyane nakubwira ku bigendanye wenda n'uburyo abaturage bakomeje kugenda bahura n'uruva gusenya. Nakubwira ko abaturage benshi bakomeje guhunga, cyane cyane bari guhunga nabo muri teritwari ya Mwenga. Bari guhungira bakajya hehe? Bari kugenda nyine bajya mu bice birimo umutekano bigiye bitandukanye. Yego. Kugeza ubu nk'uko bikomeje kugenda bigaragara kandi biravugwa ko hakomeje kugenda hazanwa abandi basirikare baturutse mu bice bitandukanye. Byo urabitubwiraho iki Safari? Nakubwira yuko niyo
ambushi bavuyemo n'abasirikare n'ubundi bari barimo badeployinga bari bazanye hano kwa Mbogo. yego ntabwo ari ibyo gusa nakubwiye yuko na magingo aya bari kongera n'ibikoresho bumva ko ibikoresho bikomeje kugenda bibashirana bitewe n'ibirindiro byinshi bagiye bubaka haba kuri ihuriro ry'abapadiri ndetse n'aba FDLB. nakubwiye ko magingo aya hari ibikoresho bishya bikomeje kugenda biza hano biri kwinjira n'ubundi cyane cyane Bujumbura ndetse na Karemi, kuko nakubwiye yuko Bujumbura ari bwo bubiko bw'ibikoresho ndetse ni Karemi bimwe na bimwe hari igihe biva Bujumbura bihita bijyanwa i Karemi, kimwe hako hari n'ibiva i Karemi bijyanwa Bujumbura. urumva rero nibwo bubiko ihuriro rya FARDC bafite kugeza ubu magingo aya. yego ubwo rero urumva nyine nuko situwasiyo imeze, nuko imirwano imeze magingo aya mu minenga imirwano iracyari yose. ihuriro rya AFC ndetse na Twirwaneho nta wizidro bafite, kuko ni amakuru bamaze kuvumbura ko bakomeza kuhavansa bagakubita kiriya gisirikare kiri muri ya misozi ya Minembwe, nyuma y'uko bamaze kubona ko bafite umugambi wo kurimbura ubwoko bw'Abanyamulenge. urumva rero nta yindi gahunda ni ukubarasa mpaka, kuko urabona nyuma y'uko bafashe kariya gasozi neza ka Rusenda gashobora kuzabafasha gukomeza gukumira ibitero by'indege byo kuza kurasa muri ibi bice bya Minembwe. byagaragaye yuko gahunda ihari ari iyo kurimbura bano baturage bo muri iki gice cya Minembwe. Safari ku munsi w'ejo nyuma ya saa sita nibwo makuru atatu yasohoye itangazo ivuga ko i Kalundu harashwe bikomeye. Turibaza kugeza ubu mu bijyanye n'ubwirinzi makuru atatu ya gazite ni igiki yakoze nyuma y'iki gikorwa cya FARDC. n'ubundi gahunda yari ihari, ubwirinzi bwo bamaze kujya kuko bubatse ikoranabuhanga muri ibi bice, kuko ofisageti ya HBNB ndetse na FARDC yariyo kumenasa amato, uri kumva aparika hano kuri poro ya Kalundu, uri kubyumva? yego kuri uko kumenasa byaje kubabera ingorabahizi biranga bitewe n'ikoranabuhanga rigositaye muri ibyo bice, ari naho havuye ikibazo gikomeye cyane kubera kuyageza ndetse bikavamo ko agenda akarasa mu bice bituyemo abaturage hano za Kivovo na Katonga na Kavinza, aho havuyemo abaturage ntabwo babaye benshi, kuko n'abaturage 5 na bane barwaye bashobora kuza koroherwa bari mu bitaro n'ubundi bya Mulongwe. yego urumva ko n'ubundi bakomeje kugenda bagerageza nabo, nubwo wumva iri huriro rya FARDC ndetse n'abategekorwa bayo bakomeje kugenda nabo badeployinga bakusanya ibigendanye n'intwaro. nakubwira yuko magingo aya nabo bari kubaka uburyo bushya bwa strategy mu bigendanye n'ikirere kugira ngo bakumire ibi bitero bya drone ndetse n'indege z'intambara. magingo aya urumva ko hari uko bakoze, kuko bivugwa ko ndetse binagaragara ko hano ari no maso bari bagiye kurasa hano kuri poro ya Kalundu. ni amato y'intambara anyaruka cyane, amaze kuza vuba cyane, ariko nayo yakorewe muri Korea. urumva ko bari bagiye guhomba ku rwego rwo hejuru. urumva ko nyine n'ubundi nabo hari ikintu bakoze mu buryo bwo gukomeza kugenzura ibikoresho bimwe byabo ndetse n'ibice bamaze kugenda bafata magingo aya. mu buzima bwabo busanzwe magingo aya nta muhoma, niho amato y'ababiligi bagaparitse hano muri za Kivovo. nakubwira yuko haciye n'iminsi nyuma y'aho imirwano yuburiye, mbere y'uko Noheli iba ndetse na nyuma yaho, ndetse no mu mihigo yo gutangira umwaka wabonye yuko iyi Tanganyika isa nkaho urujya n'uruza nyine rw'amato ya gisivili avamo, uko hakoreragamo amato n'ubundi ya gisirikare, habayeho kudeployinga abasirikare baturuka i Burundi ndetse n'urwitwazo nyine rwo kumva ko
abarundi bari kuri kote yabo nabo basa nkaho bari gukora umutekano, bavuga yuko baba bacunze umutekano, ndetse usibye wenda no ku gice kuri kote y'Uburundi ariko no kuri kote n'ubundi ya Kongo, bamwe cyane cyane muri ibi bice bisa nkaho biteganye na Uvira, M23 yasaga nkaho ikorera ubugenzuzi, naho hari amato n'ubundi yabo ya gisirikare akontrolinga nyine kuri kote ya Kongo. Nyine nakubwira yuko kuva ku itariki 24 z'ukwezi n'ubundi kwa 12 wabonye yuko urujya n'uruza ndetse n'amato ya gisivili yahise ava muri iki kiyaga cya Tanganyika, ariko magingo aya abitewe n'uburyo abawazarenda batanze gasopi ikomeye cyane muri iki kiyaga cya Tanganyika, cyane cyane kuri uru ruhande twakubwira akse n'ubundi izi akse n'ubundi ya Mboko Baraka Uvira Baraka na Tanganyika Uvira, yego urabona yuko n'ubundi nta mato akijarajaramo bitewe n'akajagari kari kamaze kuba muri iki kiyaga bitewe n'amato agiye atandukanye, cyane cyane y'Abarundi n'ayari yaje y'Abatanzania. wabonaga yuko n'ubundi bashobora kuba barabumbuye umugambi wo gusahura ibigendanye no mu mazi. Nakubwira yuko hano ikigendanye n'uburobyi hagira habamo ibintu bigiye bitandukanye, bumva yuko bamwe nubwo bavuga ko bari mu ntambara ariko ngo bari barimo bagenda bikuriramo bimwe mu butunzi byo mu mazi, cyane cyane nk'imikenke ndetse imikenke n'ibindi bigiye bitandukanye biri mu mazi. ubona yuko n'ubundi abagwazarendo nyuma y'aho bavumbuye ibikorwa bitandukanye, ubona nyine bagiye bakora nabo ubusesenguzi ku giti cyabo, bakaba bafashe imyanzuro ikomeye ibona ko hari impinduramatwara cyangwa impinduka ziri buhinduke kugeza magingo aya. Nubwo byose biri kuba ariko ntabwo byabujije n'ubundi kugenda haboneka ibitero bigiye bitandukanye, aho hano za Nyaruhinga ari umuriro, aho bakomeje kugaba ibitero bikomeye cyane. ihuriro rya FARDC n'abayofideni Nyaruhinga ntabwo ari mu Minembwe. Ikindi kandi urabona yuko ibitero bigiye bitandukanye biri kugenda byose M23 muri ibi bice, ubona yuko M23 iri kubihagarariramo kigabo, ndetse ubona yuko nyuma y'aho bohereje amadrone ndetse bikaba ngombwa ko M23 iyasubiza inyuma ndetse ikasa nk'iyarasaho. urabona yuko drone kuva ku munsi w'ejo wabonaga zicaracara muri ibi bice, ubona yuko zitakicara magingo aya ngaya. Nakubwira yuko n'ubundi hari ibitero bigenda biza bitandukanye nyine, ariko iby'indege ndetse n'izi ndege n'utu tudege twitwara byo birasa nk'ibyahagaze, kereka nimba bari buze kubirekura mu masaha y'ijoro, ariko magingo aya nta drone ziri gucaracara mu kirere cya Minembwe. ni mu gihe kandi iyi mirwano nyine ikomeje kugenda isatira muri ibi bice bya Minembwe. nakubwira yuko FDLB mu burakari bwinshi ishaka kwisubiza Mikarati, kuko Mikarati bavuga yuko n'ubundi bwari ubutaka abutagatifu bw'igisirikare cy'Uburundi, kuko bari barashinze ibirindiro bari bamaze igihe kinini. ubona yuko n'ubundi mirwano ikomeje gutinda muri iri shyamba rigari rya Mikarati. ubona yuko niramuka rifashwe n'aba FDL ndetse n'abasirikare ba FARDC, Minembwe iri bube iri mu kaga gakomeye cyane. mu gihe ibi byose biri kuba ariko n'ubundi mu ma-akse agiye atandukanye, nakubwira yuko imbaraga nazo bikomeje kugenda biba bibi ku rwego rwo hejuru. magingo aya kuva ku munsi w'ejo kugeza magingo aya urabona ko urujya n'uruza rwabaye ruke, aho nakubwira yuko umuyobozi wa Vugu Machozi wa Raia bamwita Isamu Wajo yatangaje amagambo akomeye ari kuvuga ko uko byagenda kose bagomba kuba bagera uko bakora kugira ngo bagarure umutekano muri aka gace k'Ibaraka gakomeje kuba isibaniro ry'ubwoba ndetse n'umutekano ukomeje kuba muke, kuko ubona ko abaturage bakomeje kwerekera za Mutambara na Sadiriri nyine kugira ngo berekeze mu bice bya Fizi na za Rulimba. ubona ko
n'ubundi ubwoba ari bwose muri aka gace ka Baraka, ndetse ubona yuko umujyi wahungabanye ku rwego rwo hejuru. yego Safari, kugeza ubu ku birebana n'ibiri kugenda biba, hari umukwabo ukomeye watangiye wo kwambura abazarenda intwaro witwa Hamuri Kutumba, we arabyamagana. Bihagaze gute? Ntacyo biri guhungabanya kuri sosiyete sivile ndetse n'umuturage w'umusivili? nakubwira yuko ubundi abazarendo bamaze kwicamo amacakubiri biturutse kuki? abo ku ruhande rw'ababembe n'abo ku ruhande rw'abafurero bari ukwabo, ubundi babaga bakorera hamwe. yego. nyuma y'uko bagize ibyo bapfa mu kutumvikanaho bitewe n'uburyo buri ruhande rwashakaga kwaka imisoro, aho nakubwira yuko iyi kote igezweho imirwano, nakubwira yuko ababembe ariho bakomoka. ino teritwari ya Fizi ubundi bavuga ko ari iy'ababembe nyirizina. yego. noneho aba bafurero bakaba baraturutse n'ubundi muri bino kote y'Ubuvira. yego. noneho nyuma y'aho haje kuberaho gushwana n'iki, ubona ko bari kurwanira ibyo bibazo nyine byo kuba hari ikibazo gikomeye cy'uko buri ruhande buri kote ishaka kuba ariyo n'ibifite ijambo, hakagenda habaho akaduruvayi. magingo aya nagutangariza ko aba bafurero bamaze kwirukanwa muri ibi bice byo muri teritwari ya Fizi, aho bivugwa ko n'ubundi nta kintu bari gukora, bananiwe kurinda karitsiye zabo, bakaba baje guhungabanya umutekano muri ibi bice n'ubundi bya teritwari ya Fizi. ibyo rero bikaba nyuma y'imirwano ikomeye yagiye igaragara nyine ibahuza, ndetse rimwe na rimwe bakataka ihuriro rya FARDC, bashinjaga ko ihuriro rya FARDC ryaba ari abafatanyabikorwa bakomeye cyane na 23. ubwo uruba nyine ku mirongo y'imbere y'urugamba urabizi ko abazarendo bakunze gupfa ku rwego rwo hejuru, bitewe n'uko batazi igisirikare, baba bataratozwa igihe gihagije. nyine ukabona yuko bavuga ko aribo bamena amaraso, aribo bakunze igihugu, nyine bo bagashaka kuyobora ibikorwa byose. ibi rero biri gutuma nyine habaho kuba nyine babambura intwaro, kuko bamaze kubona yuko atari ngombwa, kubera yuko si byo kuba wafata umuntu utarafashe imyitozo ya gisirikare mumwohereze ku rugamba. ibi byagiye binengwa cyane n'abatari bakeya, yaba ku miryango mpuzamahanga, yaba ku ci, ndetse n'ababikurikiranira hafi. ubwo urumva wenda ko bwaba ari uburyo iri huriro rya FARDC ndetse n'ubuyobozi bukuru bwaba bushaka gukora kugira ngo bukosore amakosa, kuko bamaze kubona ingabo nyinshi zigiye zitandukanye, aho nakubwira yuko n'ubundi bifashishije abazarendo kubera yuko batari bafite ingabo. ariko nakubwira yuko ubu magingo aya ihuriro rya FARDC rimaze kubona abafatanyabikorwa benshi n'ingabo nyinshi kugira ngo barebe uburyo nyine bakomeza kuhavansa mu rugamba. ubwo niyo gahunda wenda leta y'Kinshasa yaba yateguye, ariko dushaka kutaza kubahira kuko abazarendo bamaze kwiyubaka mu buryo bukomeye kandi barategeka, kuko bashyigikiwe n'abaturage bari kumwe. urumva ko nakubwira yuko hari imirwano yigeze kuba muri biriya bice byo kwa Mboko, kubera ko ari hafi n'ubundi muri biriya bice haba ibiti bivamo amamesa. abaturage nabo ubwabo barasohoka bararwana, bagukubitira abasirikare ba FARDC. ubwo n'imirwano yarahuje abazarendo n'aba FARDC, bagukubitira aba FDNB muri ako gace, aho nakubwira yuko abazarendo bishe abasirikare batari bake b'ihuriro rya FARDC ndetse n'aba FDNB, bigaragaza ko n'ubundi bafite imbaraga zikomeye, nabo kandi bafite n'ubuvugiro bitewe n'abaturage. kandi muri ibi bice ndetse no ku mirwano, abaturage batagushyigikiye wahura n'uruva gusenya magenga. yego Bwana Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. yego namwe reka tubashimire. namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Imbonesha kure imwe Rudende, bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. turabashimiye wowe dukurikiye bwa mbere, ufyonde sabone. Hasta la vista.